Mais tu l'as mis bonjour, mi font grandir. Mi dort grandir. Ma le quoi ham. Et bien, m'garde rôder pan tam. Ma ouais quasi va y ratime. Bon cabana ma hame. Mais nous comptons, m'garde mi do. Ou mi font mi kenkle mi lo dokpe nu ma o. Mi lo dokpe ni mwe blolo gbe mi to me le bi. Mi lo dokpe ni. Do me de le yo elo azon jonju. Malgré ça, ouais à mon jomion, bon mon fun le ouais mais. Bon te wa man si dokpe nu ma wa. Kenkle dokpe nu ma o. Ndo na jenu kon no to mi wa fi yo. Ho ma o to mi wa fi. Bon, ma o kazi ho ton de lo ay khatime. Bon kabana ma khami. Mbana rien wa. E wo mbio do mi toto ko lo khami. Ma o kana zie mi lo aga. Ma o na zie mi bo mi na wa lo jo tonji. Bo chupa na bio hota nzewa nu komiton. Mbalo mini hode. Bo yo yesi sen lo mitenti. Lo Jésus Christ comme le nyuma glema chatome. Kini gwenjo du daton. Pede tole singa weno do beno ni achete mende yi teme wende. Untokpenwe da bro. Kaka jeti lo pecheme. Mon kin dokpen mende. Untokpe nwe. Lo mende sintame. Nwe a bro lo petome kaka jepe. Wakolo blo ni we. Ma comment blo pele ni o. Blo ni montemoze pasusu pe. Ena chenwe kini gwenjo du daton. Ena chenwe dokpen. Bien yesi sentwe ni yimi do. Bo gonye me. Bo ho e ho azelo e khacheme. Mana ti me ho ton lo dagbeji. Ndo mende bu e cover le ho lo siwe. Ena mon nyen ton yiti me. Ene mavo. Ena chenwe. Kini ena chenwe. Kini gwenjo du daton ena chenwe. Ena chenwe yesi sen. Ene me le Jésus Christ comme hodelo mo. Amen. Hota odi na timelo na ndo lo yovo gbe na timelo fungbe. Tu as reçu Jésus-Christ, mais rien ne va dans ta vie. Aïe Jésus-Christ. Bon, ti ça nous le beto mi. Hota odi. Bon, ndo na je ho dio. Nous comptons de na ho na gbache me on. Ewe ndo ete. Jésus-Christ yo, ne no Jésus-Christ. Do mi manon ble mi de le o, non vichile. Mi mon fi ende wa. Nde ma jo mi non blo wa. Nka on wande mende u ezomba non blo wa. Non wande lo bon jo ma o to me. Nwa blo mende ba ma yi ma o se. E bo do nwa ja wande yo. Nwa kono no te pon mende kabi mele si hodi do. Kabi ho emele na no do lo jitu yo. Ewu anon fodo mono wanu. Lo tno jalo we de blewe. Alo ayi jewe. Sanke amontu. Lo holo me de ndo. Eno yin bo nesumo ino bio na menu kwa. Bono amono je manu ho ma o ton le me. Ezombo anamu mendele be do yi Jésus Christ o pe ton me. Ayi Jésus Christ yo adona dia. Ya de yin tu ya. Anase ouvert. Ouvert de yin tu ya. Mais anamu mendele ina no yi Jésus Christ lo pe ton me. Ba kala mono je pe ton vle. E wono we chuo na yinu kon hota. To na kambe ne no yi Jésus Christ o se. Est-ce que mendele don bi amisa me? Tabi jo to yo ma ya misa bole ko. Do me support de timbo. Ino ya misa. Même ma ou ayi ton me. Jésus Christ yi yo. Ndo pomukpo buka so ntombo yi ya. Nde bulo pe lo me bo. Ayin pe to bulo biblo yo. Lo ba tonu sin bibe me. Do ba tonu sin bibe me.
Boka pon de non nan de bon hawe. Est-ce que nous le de menja bien arranger mia? Car nous le de nous le menja dia fodo. Est-ce que était quoi? Pourquoi mi non mi ni Jésus Christ est là. Mi non pon. Pourquoi ye me mai Jésus Christ est là? Ye non saint. Mi c'est ton là, bon ni souna. Ou mi me Jésus Christ est là. Bon mi Jésus Christ est là. Non Jésus Christ c'est bon. Ye Jésus Christ c'est you know yilo ai hatome. Ai hame tome. Jésus Christ yo, you know yilo ai hame tome bonne. Amo fi ade yo. Agbaza tu yo. E do ni no mende. Ogbigbo me. Be e no zombo. Ano wa lo jo ton me. Agbaza o. Be ka do agbaza o. Eyan sinu a ovi. A ovi se asiro. A ovi do contrôle agbaza. Je non manipuler agbaza. Bon ite ma yi hami ton dali. Bon limi ton dali. Donc on doit demander ayi mende bon. Ayi Jésus Christ ba do ma ho nu yo. Ba ayi pe. Bro, ana wa lo jo ton di yo. L'autre nous demande à donner une sous ton lèvre. Moi, si une sous ma autant, et n'a veut ou nous et nous dire à nous comme le mal. Donc, moi, bien mal, mais oppression, tu es, et non, l'oppression. Et t'as pas du dos à haut viton. Et non, les détis, bon, les supports. Parce que le monde nous demande à haut le ben, ma autant, moi. À gossin, l'eau et ton, mais. À haut, tu comprends, à gossin, il ronsin, à l'homme, quoi. Donc, à haut ville sur et non pas moi. Et sont bon. Et non la zone ouais. Nous dit bête ni vrai. Donc, on doit demander à Jésus Christ. Il n'a qu'un bio. Ne a Jésus Christ aussi. Ok, il doit Jésus Christ pour nous. Alors, il a de anon. Ouais, dia qu'on ouda il est puis. Pour nous abluer les puis. Aïe betimo a chodo ba ya to menu bon bo soit reconnaître de dire ah nous en donnons mais tien no emi ah nous reconnaître la tikon no emi nous nyanwa no wa nyon kingdom bo mo e nombre one ma va Jésus Christ nous ya et do hoto nous on va nous compléter et dire comme nous en donnons emi mais mériter ya le bon de nous mbana yiwe iwe gbedi ndi nu no je akunu bo npe de kwanyo ele nyandu enele de lo nyeme ele pi kwan bon volo kan mono si alogia ngo si kan mono si alogilo wa de me je jolo koko lo joro treme adomo tian nous on va na disons lo ho ma auton mais adona tu ho ma auton adona ba to no ho ma auton Adba to nous ma auton aja misa yiji ala misa yiwe yo pasteur tu yo nous comptons tu yo non mao programme de les ici j'ai programme de les dit ben j'ai programme lo nous kon alors mao aussi we les sous de ime yi mao si yo e we na pas to nous mao bonan to relation ha mao et tu comme si aidas ada dasi tu yo asi omo ya no po ha we ne to tu yo to e jiwo e ja no po ha we pa si to po we kele ja no po ha si si we kele na no po ha si mi ja se po mi dele yo mi excusez mi nu parti ni o me mais whole team ende quoi mi ja se po mi dele yo to mi to mana no fine won mi na se po mi dele ne nu e bo mi na no po mi me relate ti we na imo si kabindo ati ma wa wezo imo we ndo ete ma ho mo kire aya se po ma adonando intimité adonando relation personnelle ha ma o anatu ma o et après de akono yi o amisa o wezo adonando lilo me di ha ma o bo we po ma o po mina do relation de donc we choba na do relation ha ma o adonatu ma o adonamba ma o tabi anomba yonwe wọ́n mọ̀ yóò di bẹ́ẹ̀ diyan mọ̀ kí anomba sún sí no hold on dada lẹ́kọ̀ọ́ fufu lẹ́kọ̀ọ́
même non ba nyɔnu même non ba sunu donc moi ba nyɔnu aɖo ba to nu nyɔnu fite no fite gbe no ete no blo lekpo ana yi numéro tɔn beni le bikui ana ba to ni moi ba na de ana to no te bona fún wa lɔ tɔn lɛ wa lɔ to lɔ le de ese nyɔnu ya ese me lɔ no xɔ si sa de o esi le no kaka bɔ si ana kua e le bikui no ba to na mon ki won ya ayi ma o se o da ayi Jésus Christ o e ka pe ni no brûler lo mais support gan adonamba tonu parti ni tantan ma o de yo ma o tele ete no ba ete mo ba ete mo ete gbe wona lo ma wo se ete lete nche de me lete le we ndo na no du e lo ma o yin tokun no me ka yin tokun na veti egbeche evle ebulu nze kaka no gba nze gogo no gba ando azito to chele se aze lo renche nu e na lo délivrance nu e so e na le blo nu e azanton e na le blo nu e 3 jours mais il dit il église on veut délivrance ni Dieu et délivrance fait une fois et si veut délivrance 1000 fois nous des bêtes des bons dans des non vie oh nous devons adonner mon team je roule dit abandonne nous en mot nous nous mon ba alors faut dogbe a doit faut be nous a souper alors souper pour la photo be tiens il ka oser nous do de l'eau que nous on bodo moi yin nous ba do afogbe lo enu eton me nu le we no wa me tabi nu le no asu me ton but no kan la so wa we aso na lo hold on we e kan na do afogbe ya ndile de yo e no wa me me ya e ya ze ya e kan le bodo me to le ya hello Jésus Christ me on azina wa tin ya aze si wa tin ya bodo me to le si wa tin ya gbeto yo ma o lo me we di wọn àkó Jésus Christ lọ mẹrẹ de wọn àkó Jésus Christ mẹ alọ Jésus Christ tọ mẹrẹ de kúkú tó alọ tọ mẹrẹ de mẹtí ìnà dótàgbà náà gbàgbà tó gbọn mọnyún tó lẹmẹ gbọn afọdógbè tó lẹmẹ apáṣá yìí sì wúwo ya mẹ amọmẹnẹbọ èmi mọmẹnẹbọ ẹ lọ Jésus Christ mẹ jẹ de bẹ wíyẹ yìí Jésus Christ ya èso mọ kó lọ ẹjẹtì náà yìí Jésus Christ tó yọ wọn tí mẹ de nù ama yilo ayi khato me bo man ba doni bo man do relation de khaya bo man yin fun ton le an do na yin ma o se an lo an sa yi ganji e no ma o kuna wa fe ton le o me nu ji jigo de ado na mo do ada si de ti bo asi onu wa lo jo to ji yo bo gba do le bifi no bro nde ba e de le bifi an bro ni si ado wan yin ni mais mon cœur on a mis Jésus Christ yo a o vino la zon wa ndo mi ni jai ma wo e lo saint ton le ti bo on ranson e de sino respecter saint ton le bon le temps mais mi me e adopté bon Christ me le mi Jésus Christ le et temps mi de ton pourquoi mi mana respecter ma aussi non si tito me mi mana blé mi de le o ai Jésus Christ e bête vle o e vle tan alo ya me alo mi le bibi apa ho lo ko ne me ndo ayi Jésus Christ ba ma yi lo ai khato me ba ma le lo wi lo saint ton jiwe be to si le vle do e ko si fi e dépend fi agosi me ni le di yi Jésus Christ agbe to ma vle ne we go di apa we go di ado je me ni ayi Jésus Christ fi ado me nous qu'on y avait ou nous ano yi nous qu'on nous bon nous ba Jésus Christ mais nous qu'on y avait ou nous te we mo nous comptons de na nous et tout le était nous on de le horo on ha Bible la mais on do Bible ho nous ya do ho e don di on inventé ya ma ho e ka o na verset dia mais nous ti mende nous mion ma ho me je khade bodo nu ma o nu ne le bon afo de sun clan le kaka wa niveau de ndi ma o lo e no je no
on y met yon ma autant ya. On bla coucou ma autant le pêche. Donc moi il t'éto mandodia a fait le parfait complètement. Moi quel est le parfait? Jésus-Christ quel est le modèle parfait? Pourquoi? Parce que ayiron l'homme mais nano a jeto we de lem mais nano a wa nu po we de lenu e na wa nu po we zombo asilele ko wa ma oli ho a digban we are asilele ko a ajaye peti fi de no ho do nu a do ho bon me yo wa ma o gomodo a ngbongbo wa ho to we mais me supo no ble ni yo me supo no pe o no ble ni wa nu ezombo e mo no ble wa nu konton we no nous m'avons mal home. Pour nous malcompréhension, et nous dit oh et non do ma ho de mon comprendre mon timeton mon compte time ma autant me kandi. Les nos zombo et les pipi et non le mi wa we. Do wala de les de bo mi do no joto. Ndo mi yi Jésus Christ yo mi do na jo wa lo ni le do mo lo wa lo ni le zan yo nu ko yi na ve o nu lo ma o fo me ana mo na wa nu ta aka no yi ko do le pipi yo ndo mi yi ma wo ye ma o ton lo mi do na wa lo jo ye ni o ton ye ni na mi nu de ba mi de le pipi do ma o fi nu we e we ye ni o nu ni o ka lo we me o asi ko ku to peye ko asi ma ofi le mo ma ofi bon amalo nko yu lo pepe me le ko bo jijan bo cambie we di c'est que le retraite bon là ne ma ofi o était de khale do ma ofi pourquoi on ma ofi o ne non bon ne permet ton oti le tele yi ma ofi ton le jijan bo zewede boni tamelo ni le pikwiji bo kono enso lo peto me mama lo peto me lo ma o sen vérité alo ma o sen ba o kanon le no ba mélange alo ara yi Jésus Christ peto vle akparu ya tongo di an mo me le yi Jésus Christ de buru ai haiton me akwewe lo ai haiton me ye Jésus Christ nkwe utu ndo ni do kwe utu kabi ino chemende azetole ni jo eto nu kontonde na ndo nu we ndo ete uno jele ai Jésus Christ ndo azetole ni jo eto ati ma ya ai Jésus Christ o di azetole na level doublé le kudo tu pourquoi parce que a o visin ye de lo ye me bagba ni do pe ma auton aka do pe ma auton diwe oppression ton le na le lo réclamer diwe na do oppression support lo di parce que no di a lo limiter lo sein de le di ba yi Jésus Christ o adona yin sun support sun de le de ba adona yin to ye na lo chicho we no je me de ani jai we ni confine bo le kweli ko to di bon anano ndewa anano pe bo na no mo ko ipele ya adu ajode na no machine ya ezombo me yi Jésus Christ le yo ye lo condition support au final ezombo de no yi Jésus Christ yo il faut que sacrifice de bon minano sacrifice mi dire mo ete sacrifice we ndete we wa lo jo ma auton me l'obéissance et bien yo vo bien l'obéissance we wa lo jo ma auton me e we ni sacrifice moi ma yin soin ni le ama yi pe bona yin soin ni le non vie na ve onu ndo jele me de anan dizon lo ma ho me tenele pourquoi parce que dina na le tite lo gbe pe dine ye na lo chicho we no mi non do ma ho no do ni le pipi bo fidèle yo ikono wa me yi ma o sele mais c'est toi ma o te la ho do ni bon malgré ça il y a un changement de l'eau ton mais tegbe na wa mi sa ikono mo changement de pele lo pe ton mais ne bon pourquoi a je sien sur moi
Et dit le roi Mahoton, mais le Jésus-Christ, mais il n'y a aucune condamnation. Puis pour les hommes. Mais, ben tu es où? Oui. L'autre me dit, pas d'aider, problème d'aider. Aïe, Jésus-Christ va y rater, mais. Bon, pour si côté, l'autre m'a le Jésus-Christ, mais. Maou, et non forcément dans le dos de. Eh oh, Maou le force, mais. Maou non balo, tu me dis, Wandi, mais non, wallo, trop, mais ton, mais. Moi, il y a eu Maou aussi, ayi ma aussi ni ko si trop mais ma ou le souhait wa mi consigne ma ou des souhait c'est Jésus-Christ wa mi consigne et man bio oh ne trop mi ton ouais tu vois c'est Jésus-Christ wa ne et c'est Jésus-Christ wa pour que when you na do ho nu we ani yi ma wo se ani yi ho la i ha me bo wa lo trop ton dit parce que maintenant forcer le do adona c'est Jésus-Christ na ko ama c'est Jésus-Christ ana jerin nous le na wa we kabile. Est-ce que ma foi mando besoin yone moi ya blo drote mewe ba aga yi pe boda na blo no bo kanu pe bo no blo no anu pe bo no yisunle ya oke akalo pe no alo ayi home yo bo no do ayi vodunde di yo do ayi yisun alma yisun ana ku kabi de na wa vite anu ya yisun ni yo bon ma autant comme that no ma no kun bla ma do compassion c'est vrai et zombo eni enele profit nous pour que moi awa nous fait doit ni no ya wa ma okon bono bi ogwe soke ma na jodo ni una yi ma o se ayi jeju ki se bo pete vle yo le ko so egudo blo retraite bo ablo retraite ni o lo una do me se ton ma o ton ma si pe o bona bato nu ma o ho bona bato nu ma o po ni ma o ton tro ma o ton le ya aya ji me se ton de gon bona ka ho de le puis lo ali ho ni oji ami ma o se peche katili mi won ya nu délivrance vérité donne de nous do délivrance o mi men yi Jésus Christ la mi do na nomblo mi de na blo délivrance nu kosi bon kosi o mo miracle ene le ene no wa yi na no wa Jésus Christ mais en fait délivrance pour miracle mais Jésus Christ non blo délivrance pour miracle le na mais il m'a aussi le et même il m'a aussi le ne et mais il m'a aussi le kosi le ma o Jésus Christ no il blo délivrance na miracle na bon you know adi nu ho ma o ton bolo je bi o ma o me well tegba yin ma o fi ko e kono lo délivrance bo ne we ten we asiti te bona i blo délivrance nu kosi ku ko kosi ni yi ma o ho se eve o we ten gbetu yo ni yo gbetu nu na di yo bona yon ko bona yin bon melele suo nwe mo na do o na se ma o eto na se Jésus Christ mais ye bon gbetu yo non mais ça ne va pas alors c'est ma auton ni alors sous ma auton ni ayi Jésus Christ aussi mais a do auton mais alors sous ton ni parce que amono ma wo ye we bon ma ka no kunu bla meton uno je me de ma wo do je amani won no zo to ye di we do won ana ku kabi nle na wa we nde na wa vite won yi mi se won ma yi won nde na be wo ko mele na je nu won yi nu no zo to le ti oui même Maulo mo no forcer même de moi ya wa ndi ya na wa lo trop peu mais Maulo mbalo mle bi ni ko si mi trop mi to mais moi ya se ma wo sien lo trop peu mais ni ko si trop peu mais you know yo be se pe yo ezombo mais c'est toi Mauton de l'en il faut que consécration mi ton de mi vie mi de jonu ma obodo mi na yi ma o se yo ni bona yin sisien bo mi na rin sisien mi na jeto a mi na rin sisien il nous gêne le ben temps bon maintenant promesse c'est que ho e ma do vi ma o ton le ji o mais yi c'est le ji o na wa ti te me le ben temps mais de buna no mais de bu de yi Jésus Christ bo vo ko lo fe me bo vo ko lo ya me on e Jésus Christ o todo a lo e Jésus Christ o todo a yen na fonte be bona do ho ma o ton ma o no do ati ma o do je me de A plus B égale à C mo ana mo kaka so ifo moi kado nous le ko na jo e na jo jeme e lo declare donc on do ma o do je me de ma o file le kuna je
et kuna yi o yàtọ̀ no ohun èyí ṣe o dagbe na yin nu ye lo pe ton me dagbe do na yin nu etantan wọ́n ma yin sun ma o ton wa anamo ne yodo do c'est normal anamo problème de le ali khopeji e yin do je ma o si photo ya me ma o le suba ma o si nu te va no bla nu ma o kunu bla o c'est que ino mon bla parce que ino mon ils ont le bible me do mon peuple périt faute de connaissance lo togunchi yo ye lo yaji re ndo nu de man do a raison nu de mi man do a raison bo mi lo yaji do ndele de sendele de bo bi de nan sun ton ma bo na no wa lo jo ma o ton ji pour que de mi ton nan di yo le jelu ki sin comme hoden me ni même ma o do nu ni abo ma comprendre di wa lo mi ton wa lo des raison bo aze ko lo tagba do ni yo ma o ken clean mi yo di na ni vlen ani de si ali ko ni oji mi ma bo telo aze po mi le be ko mi no telo mi de le bo no problème nye sous raison mi no nye sous raison mais on doit dire mi ma no ho shan ni le a mi no ve do je me de ma o lo mi gudo kabi be mi ton blo da ile e alo mi hodo e po mi wọ́n yin Jésus Christ yo nu to blo to tu e ko blo ton prophétie Jérémie ton de we e ben ha le bible e lo ale nu yo de na nu khami yo to de na du o raisin bonando bo viton le sin aduna rilia to de du raisin ton adu e de sou ton na ri e ino je mende mi man ba to nu ko ma o ton mi na no je do lo wi wa lo ma o ton le me be zombo non fonte gbe bona lo mi wa we mani gwa lo mende do Jésus Christ comme hodo mende ti mende bu ko lo problème bo gbe ton vle ezi kaka kanon pa ezi gogo no pa de bu no te la lo ton me be ton le so e de so e mo ali nu gbe ton no vi ma no wo po nu ya ba o yin won nu ma o gomo yin won nu mende la ihon lo me akobe yin peto ma o yin won nu me ma o ba lo ja le ko wa lo ton me boblo jo ton ji a ho se ya nga yi Jésus Christ ba mo lo nu ni le lo peto ma fa e tagbade me ni le bi fi yo le ko wa bo jijan boblo retraite spirituelle o retraite me ana je ma o baji ana je ma o baji bona kon ntele walo tele ndo na ho ino tele me ndo na no de no yi Jésus Christ yo de no yi ma o se ni no tele me ndo na no walo tele ndo na zo gbon ali ho ni le ji yo abele le bi fi yo àwọn lo de ho yo do mo yi ma o se ba yi ma o vi yo aduna di zo lo ho ma o to me we bi ho ma o to me di zo ni do we ndo ji ana no méditer ho ton le o bi be li me àwọn méditer we ndo ete àwọn ha ho ma o ton le wọ́n ba dona wọ́n ma do te o ma o blo li te o ma o zan wa lo li to ma wo e si le chi e o ma wo e si le blo li bon là situation to le wa ana no mo ho ma o ton ma o le gbon le no ba le ni blogun ana je blogun mo ji e o ma wo le no ba le ni blogun e o mo ke ana no je me ndo ama no ma ho me ama lo ma ho ha lo o ma wa o ton me ne a si ku comprendre ma o ne a si comprendre ma o si drogon de situation to le wọ́n yi Jésus Christ yo ino yi Jésus Christ yo i dam o fo ai Jésus Christ yo dire oppression le deji oppression we ino ete tagba di do a o viton donc aduna blo retraite spirituelle le bona ba do ma ho bona je
Bejini non ji mao bona no do kon un la digban we no do bon vo ko la digban do e malgré que no Jésus Christ holiday problème de nvoja do atigba ndo nwe no fe nvoja finu ndo dewe no tron me bono ndo hokpo nu bono ndo hokpo nu na khle won yin ma oton na je mesiji na je gbedo meji na je walo lo le hoji ona pon bro lo biblo we ana mo de gbeto na lo jo ndo akpenu han we da yo ana ma ali ho ni le na je hu nu eji me gba chero a oviji ma we ru a chero a oviji mẹ́ta ovi máa wẹ̀ dá ovi yìí ntẹ́rọ àìhàn lọ́mẹ̀tì bàbá máa dá àgbẹ̀rọ àyìn fìtàn àyìn máa òfi bọ̀nù eléyìí náà ló tàgbàdo nù yà ń máa ọmọ náà pè à ní ẹ̀ náà tẹ̀lé máa lè sọ ẹ̀rọ jẹlé ń lọ a máa ṣe tó nù mìíràn ń lè pò náà wà rẹ̀ dọ́ndé dọ̀ mọ́ máa yìn fìtàn máa lò nù wà rẹ̀ ẹ́ wọ́n lò nù wà rẹ̀ nù wọ́n máa lò wíwà rẹ̀ ìdáná yẹn ju sí ìfò máa mẹ́sì ẹ̀ náà dé àyìn fìtàn ba fo pe nu wa o ele do mo nu ma na wa we na wa we si nu elo wi wa lo ko si le ji na wa we si so si an evo jo en même temps bo ma o wa gan to yin yi to wa nu so igbonu wa nu so igbonu nu agbe o nbro kenklen nbi kan do to yin le mi we lo ali fo ni oji na le bro de ya kenklen kwa lo mi ndo ma pe o bo duro nu ni oji ko le vono ndo nu ni wa ani nde mi si me na le no je mo dudu ni le me na no je nyan du ni le me music kan na no vani o ya no do ano ziwe ano bi o so ke ma o pele ya agada yi je dukesi jo ano po la ti ban jo ano po lo me hodo ano po lo me jira pere dimanche wa wewe no ya misa wa anasi ya misa kaka so ikupi ama yi je dukesi o je so me wa na yi amisa we no kule me amisa de kule me ya amisa no kule me kondo po de aduro po ma o po e na kule we pastor de lo amisa bolo akun kon me se to ma o ton e do afogbe bo ko si ma o me bo ho vo lo zo me we na yi zo me ho de bude de ya zo me we na yi ma o no do favor nu o mende e no do favor mende mo go ma do favor mende ayo ho to de do mo wọ́n yìí máa ò ṣe ọ àyè borí jẹ̀ fìtàn wọ́n gbọ́ ló ti tó lẹ́nu àchẹ̀ wọ́n ní ọmọ yìí máa ò nu tó lẹ́nu àwọn kúrò ti tó mọ́ ẹ̀ ẹ̀yìn náà jẹ́rẹ́ jẹ́ àyìn jẹ́lu kí yí vi ọ wọ́n àchẹ̀ máa ò kàbí àwọn ànúfẹ́ ìtòrú máa ò ẹ́ bọ̀ mẹ́yìn kó sílé sùn wà nínú òpó lẹ́ ọ máa nà pọ́n náà jẹ́ àyìn ẹ̀ tán ẹ̀ náà sínú kún déjì bọ́lá ló kó sí ẹ̀wò wọ́n wà àwọn ànú ìtòrú máa wọ̀ ló jẹ́lu kírísímẹ̀ àbọ̀pọ̀ dé bama bi o ne vo jo a we wa ko so we na wa we su lo tun lo mo mani go alon mende don wa bro we tre spiritual bo ni le pipi o bo ba to ni ma o bo tun ni le pipi o lo bo je so ni di lo ma o hoji mo no wa lo ma o si to hoji o bi bro we àwọn mo nu to ni le we lo pe to ni le pipi na go si be to ma we do a che lo fodun lo to to pe fodun lo mo to pe aze lo to to pe mo to pe o ma we do a che lo eji mi velo no ma o kulo fine o ma o lo mi meme ye ma o to lo mi mesi awo bi ma si tite boblo no eju yo ne won si tite yo e na o va pe si won o si e na o va ai hon mesi awo bi ka e si le converti me le bi fu si tabi ngba ti ma awo bi ma ma si boblo eju yo ne ma o ne o neyin ma o to ni mo lo je me de egbu a che da agbaza lewu ma o le su e ni a che ni o si e no je me de su e ele so tite bo don do a che agba ma o le su e ni a che ni o lo jeunesse me ma o le su e ni a che eni o don mi ma no ve lo le o pa o no e pipi o ma o lo me we de si don mi no won ya na ze mi le pipi mi je wi wa lo tu o ma o ton ti we ja kule mi gan ne no vi dada fofo mi kenklen nbi lo mi je wi wa lo tu o ma o ton ti mi na glo délivrance mi de na no a délivrer me le mi de na no prophétiser mi de na no mo no menji non mo no menji le vision guérison mi le bi yo pasteur ton ya pasteur ton ma o vi ton point pasteur nous comptons berger nous comptons et le berger mais un bon berger Jésus Christ do pasteur les sous pas faire
nous comptons, c'est un leader. Jésus-Christ, c'est un leader parfait. C'est un leader parfait. Leader, nous comptons des unions sur les FIFO. On a. Oui, le team de nous, mais mon jamais. Et nous disons, ah, nous avons mis ça dépassé. Ah, nous avons délivrance, mais nous aimons. Et oh, mi comptons, mais non, moi, comment, parce qu'on a un gang. Et des choses d'autres, bah, on a eu ça aussi. Et tu comment? Canal de baba on comme le yizan c'est tout yeme le khodo e dio ma lo zan mi wesi when do to ma to wen yisi man lo de inventé wele de nja do ho mi to ma yo ma o si no te ma ni yimi do ma do ho ton le e ndo yen su na fabriquer de bo do se do mi e nu e wa ba blo ni o e wo on bio mi no vi chele fofo chele dada chele mi melo ho lo do to yo mbio do je me de mini lẹ́kọ̀ọ́ wá jọ ma ò tán mẹ́ tẹ́lẹ̀ bọ́nà wá dé jì mí ní fúnyẹ́ alọ̀ dé mẹ́ mí má lẹ́ lẹ́ pọ́n ò adisi gbogbo alọ̀ mi ò pé o kó ma ò tán nílò tó pọ̀ mí nílò òpè la sọ́n ha ma o ń mọ̀ náà blẹ́ mẹ́ mi ló ní ilẹ̀ bí fún ìgbò rẹ̀ mi náà mọ̀ gbẹ̀mí tó náà zàwé jẹ mẹ́ ẹ náà zàwé jẹ mẹ́ má náà kọ́ alọ̀ mi. Ene mando masuta no huelo modo wendo kaka je finele yo mo ncheme si mentele mo ncheme ma we na gwalo me mi je chuko mi ton wa ma uko mi ndo chuko bona walo chuko ma uto me ba na gwalo mi ba mi na walo chuko to me ma o videno dia ma o videno no ya me ma o videno no hove kaka so ya ma o si azan we no an ya ime se to ton ndele na wa we lo peto kuko ani ti me mele doje no ne le e wa me kaka no agosi me ma we no de besi e le bi fi o témoignage bon ndo ma o me se to ma o ton ho ti me kuko me le ni mo lo a e de so e gbon le po me o pe ton alu anyo le a don pe yen su ton ren si le nyo ho le ne ma na kwa lo mi o jeju Kristi kome ene info me mbio mi o lo hete ho lo de mi fi e den parti de le mi de si me wo partager mi le ma renu mi de le kele o ndo ma o do ho lo yin to me ni ma renu mi de le ma we mbio do we so ani partager quelqu'un partager a partager o renu we de wo ma yin wo ndo mi no manu ma na gwa lo mi kezi o me na nyon we me ndo ajo de bu ado ba ajo onukun obi ajo me ma wo ma vo e se andi o e na se we sa guton le se do ye me no fun ava be na fun ava de sinu kun ba gbon to mi ba na mo fe nu ma o ton gbon ali ko ni oji ajo to na le yi nu kon fo de lo nu kon yi egbon o Jésus Christ nǹkan me e mo ni bonne journée mes frères et sœurs.